Maupay nga adlaw mga kabugtuan ko dida kan Hesukristo. Aadi nakitahan karuhaan kag 8 nga Domingo ang katuigan. Ako Hililya M. Naputo usa nga miyembro han apostolate ug Pauline cooperator han Tacloban. Para niya na nga gospel power hawaray-waray. Han tilakat na Jesus may tawo nga nagdalagan ti pakadto ha iya. Linuhod ha iya tubangan nga nagpakiana. Maupay nga magturutdo. Ano ang kinahanglan ko buhaton basi makarawat ko ang kinabuhi nga dayon. Nagpakiana hi Jesus. Kay ano nga tinawagan mo ako nga maupay? Waray iba nga maupay kundi ang Diyos la. Maaram ka man han mga sugo. Diri ka magpatay, diri ka manlibog, tumahod ka han amay og eroy nimo, binaton ang tao. Magturutdo. Gintuman ko ini nga tanan nga mga sugo tikang pahan akon kabata. Tinutukan hiyan Jesus, inupdan hingugma ngan ginsiring. Usa nala nga butang ang kinahanglan mo. Kadto na igbaligyan nga tanan nga imo hiagi ngan ipanhatag ang kwarta han mga pobre. Nga nagkamay-ada ka mga bahandi ha langit. Katapos balik ngan sunod ha akon. Nagmasulubon ang nawunghan tawo han pakabati niya hini. Ngan limnakat hiya nga mibiduon kay Rico hiya hinduro. Siniplat hi Jesus sa iya, kinunan nga nasiring ha iya. Makurigod para han mga Rico in pagsulod han ginhadian ng Diyos. Nan hipausa ang mga tinunan hini nga mga pulong. Kundi nagpadayon ni Jesus hin pagsiring. Mga anak ko, makurigod ang pagsulod han ginhadian han Diyos. Masurusayon paparahin kamilyo hin pagsulod hin taranugan hin dagom, kay Henrico hin pagsulod han ginhadian han Diyos. Dinugang hin paghipausa ang mga tinunan sanglit, may hin pakian haira. Hinuman ngayan it matatalwas. Tinutukan hirahin maupay ni Jesus ngan binaton. Diri ini nahihimuhin tawo, kundiri ini makuri parahan Diyos. Nahihimuhan Diyos ang nga tanan nga mga butang. Niyan nagyakan hi Pedro. Kita gimbayaan namon ang nga tanan ngan simnunod kami ha imo. Nagsiring hi Jesus. Nasiring ako ha iyo, bisan hino nga nabaya hinbalay o kabugtuan iroy amay mga anak o mga uma tungod haakon nganhan maupay nga sumat. Makarawat hiya hinlabaw pakadamo nga balos dinhini nga kinabuhi. Makarawat hiya hinkapin usa ka gatos kapiluhan mga balay, kabugtuan, mga iroy, mga anak, ngan mga uma. Ngan upod na liwat in mga pagtimaraot. Ngan makarawat hiya han kinabuhi nga dayon, haumarabot nga panahon. Ang istorya han ebanghelyo, gintagan kita hin pagkita, han maalagyamon nga paagi, han kanan Diyos nun nga paghigugma, nga ini nagtututdo han iya relihiyoso, nga adahiton iya pagtuo, nga naghingadto han realismo. Tikang han iya pag-agam-agam, han kamatuuran, kung aton nga ni kikitaon, ang paghigugma makakatusok nga mayda upod nga pagsidap, nga nakikita kung ano ito naada sa kubhan iya kasing-kasing. Ngam pinaagihan iya paghingyap han mga butang nga nagahatag tikadtuhan Diyos
ngan tipakadto han kalibutan kay ini nagpapakita han kalibutan nga karikuhan. Ginagat ni Hesus an batan-on nga tawo, han tinuod nga kagawasan, halayuhan kaupay han kanang Diyos ginhadian. Pero para han batan-on an kalibutanon an iya ginmatan. Ngan natagamtaman niya an igin presentar han usa nga kaperdihan, ngan pagkawara han iya mga karikuhan, nga nagahatag insiguridad han kalibutan nga iya inuukyan. Ngam para ha iya, nakakaabat hiya ngan iya kasing-kasing, diri paandam nga maklubasan ngan kabaliwan Diyos nga iya nagiging karikuhan. Nagparayo an batan-on nga nagbibikho kay para ha iya ang kamatuuran ngan an pagpapaubos in maulul. Ini nga istorya ang nagsusumat ha aton. Ang pagbaribad, ang imbitasyon ng pagsunod, ngan daw sugad, nga adton mga nagbabasa hin burubalighot, nga kamatuuran, nga yana amo ang nahitabo, hansyahan nga siglo. Daw makaaramdok, diri ini makahurulop nga istorya, kay didahiton pagigugma, waray sinisiring hin pagkahulop. Ang gugma nagpapadayon nga nagpupursigi, nga nangungumbida, ngan waray sinyalis hin panarhog. Nga nikita, maaram nga ini nga daw, abri nga sarado nga istorya. Nga ni Jesus nagpapatapod ha aton, nga an nga tanan nga mga butang posible para han Diyos. Ginoo Jesus, tagigad kami inkusog, ngan kaisog para mabuliwan namon ang mga butang nga nabalabag, nga matuman in pagbaton, hinsunod nga tawag, han pagkatinunan. Amen.